Imana abaraha data turashimye kuko ongeye kandi iminsi yo kugira ngo twongere kandi tubaha ngaha. Hariho benshi baharaye ariko kandi batahiriwe, ariko imbaraga zawe zonyine gusama nizo ziturinze. Ubuntu bwawe, icubahiro cyawe nicyo kiturinze. Urukundo rwawe rurakomeye, urukundo rwawe ni narwo rutubeshejeho. Imbaraga zawe gusa nizo ziturinda. Ntituriho ariko kandi turiho ku bwawe. Ubishaka tubaho, iyo utabishaka turahamagarwa. Data, imbaraga zawe zirakomeye, tuguwe neza cyane kubera ko uduhaye akakanya dukomeje kumva ijambo ry'Imana. Tagisa no kumva ijambo ry'Imana, ubu turi mu ijuru kubera ibiriko bikorerwa hano. Ntibishobora gukorerwa hanze, ibingibi biko birakorerwa mu rusengero rw'Imana. Ibi ni bigaragaza ko neza iyo turi muri uyu mwanya tuba turi iwawe neza ibudafa. Data, turagushimiye kuko ukomeza kubana natwe, gahunda zose ziri hano ukomeza kuzirongora no kutuja imbere tukagubwa neza. Asante Data kuko ibyo tugusabye ubikoze kubw'izina rya Kristo Imana igukunda. Amen. Kadusome igitabo cya Mose, turasoma 7 no ku murongo wa 7. Ruboneka n'umusomyi mwiza, naho niho dusoma, tuza gusoma n'ahandi twihuta kugira ngo karibu mwene Data Ruboneka gusoma. Igitabo cya Mose 7 no ku murongo wa 7 naho dusoma. Karindwi no ku murongo wa 7. Ibi nibyo yanyeretse. Umwami yari ahagaze ku nkike yubakishijwe timasi, afite timasi mu ntoki. Maze Uwiteka arambaza ati, Amosi we, ubonye iki? Nti, mbonye timasi. Umwami ati, dore nzashira timasi mu bwoko bwanje, mu bwoko bwanje. Turongera dusome igitabo cy'Abakorinto ba 2. Turasoma igitabo cy'Abakorinto ba 2, turasoma ni 5 no ku 17. Gatanu 17. Umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gisha. Ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bisha. Amen. Amen. Mana yo mw'ijuru iguhereza umugisha. Turavuga bukeya ariko kandi turavuga icyaremwe gisha. Bukeya icyaremwe gisha, niturangiza dutange umwanya. Abayisiraheli abakashaga Misiri, taribosha bakayike Kanani. Bengi babo bakamanira mu ishamba, bengi babo baherera mu kigo, kengele y'abinyu baherera mu ishamba, bengi bitu baherera mu kigo. Abayisiraheli abakashaga Misiri, ai batani bose bakayike Kanani. Bingi babo bakamanira mu ishamba, bingi babo baherera mu ishamba, bingi babo baherera mu kigo. Bingi babo baherera mu kigo. Ukagala binyumu kakulanwa, bangalo sisi kona ubanga banwe. Ukagala binyumu kakulanwa, bangalo sisi kona ubanga bahano. Dio Sariko waikolera waisi, oe waikolera waisi. Sariko waikolera waisi, Waisi, oe waikolera waisi. Amen. Amen.
ijambo ry'Imana riratubwiye ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ngo aba ari icyaremwe gisha, ngo ibyakera byose ngo biba bishize, ngo dore byose ko biba bihindutse bisha. None ni gute tugiye kuvuga bukeya kuba musha muri Kristo? Niturangiza twicare gahunda zikurikira. Lwani ngayubaka ko nyumba yani itanagwae. Lwani wegereze mikrofone. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gisha, byose biba bishize, byose biba bihindutse kuba bisha. Ari muri Kristo Yesu byose biba bihindutse kuba bisha. Umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gisha. Abantu uri mukubona abantu bahaya bisuganya ukagira ngo bavuga Imana itavuze. Wazureba abantu ukagira ngo baravugira Imana uko ishaka kuvuga. Waraye ukunda abantu bakambije, ndababwiza ukuri, ukamugira ngo none aramena mikrofone. Ledebe lotasile prevelo delarie. Hari amagambo Revera yavuze ngo ruguru ngo twazaga twegamira tukegamira ku gikuta cy'urubunga cyangwa cy'itorero cyangwa mu mahombo, tugahamagara Imana dutuje. Imana igatibukira mu basaza, igatibukira no mu bakecuru. Yamara kubatibukiramo yonyine ikaziguterura. Yaguterura yashaka kukunyuza mu idirisha ikakunyuza mu idirisha. Yaguterura yashaka kuko hajya wegamiye uhanyura honyine hagatanga inzira ari ubuhombe, utarinze kuvuga ngo urakoresha ikindi igifite ubugi. Oya, yonyine ukisanga hanze. Ibyo ni ibintu byagiye kubera kuko bataramiye Imana, kandi bagataramira Imana biyejeje, kandi bagataramira Imana baciye bugufi, kandi bagataramira Imana batuye, bakabanza bakatura bakinjira mu masengesho, bamara bagahamagara Imana nayo ubwayo ikimanukira yonyine, ikamanuka ikaziguterura yonyine, ikavuga ngo ndakunyuza aha cyangwa ndakwereka ibi ngibi. Imbaraga z'Imana. Ugiye kubirebera nk'ubu, ugiye kubyitegereza, uri mu kubona uko abantu bakambije, ariko wabareba ukabona ko barakambya bumiye, wabareba ukabona ko barakambya bumaguritse, wareba ukuntu bahaye birengeza, ariko ukamumenya ngo bariko barirengeza ariko ndaho bariko baje. Kubera iki? Kubera kuko barumiye, tibaza basenga, tibagira umwanya w'Imana, tibagira umwanya wo kwihererana n'Imana. Bariko baravanga ubwenge bwabo, bagashaka kugira ngo babucomeke mu Mana, kandi batari mu Mana. Bakaze bazana ubwenge, bakazanira ubwenge bwabo bagashaka kubucomeka mu Mana. Nanone byamara ntibyinjiremo, imbaraga z'Imana tizibafate kubera ko bariko bacomeka mu ibyabo, ariko batabashije kwinjira mu Mana. Tugiye gusirimba akanya gato nitumara dutanga umwana. Ingawa chamuma uno uchewa itochae, ingawa chamuma uno uchewa itochae, ingawa chamuma uno uchewa itochae. Nuzoza uje mu masengesho cyangwa ugiye mu gitaramo, uzoza ugenda ubazanya umutima wawe ukubwire ngo biragwiriye ko nje gusenga cyangwa ntibingwiriye. Kwiriye kubanza ngiyeza, kifatanya n'Imana, kikorera, kisopa namara nkabona kuja guhinguka imbere y'amaso y'Imana. Kireba ariko atari umuvuduko gusa,
atari injana bizokunanira, kubera kuko utifatanije n'Imana. Iyo umuntu ari muri Kristo aba yabaye icyaremwe gisha. Aba yabaye icyaremwe gisha. Kandi ibyo ukora urabizi, hagati muri wowe hari imitima ibiri. Hari umutima umwe wirari uzugukururira kuja mu bindi kandi ukakunyuza mu nzira za kinyokanyoka, nduboneke ukagukoresha ibyo aho abantu batabona. Ariko hakaba undi mutima uzukubwira ngo neza ibi nkora ndanyura inyuma y'ijambo ry'Imana. Imitima ibiri, hakaba nk'umutima ugushinzuka kwemeza ibyo ukora, wamara ukabunanira ukagumukurira, ukaba wokuririza ugatara mugasimbuka, ariko ukaza usimbuka umutima uri kukubwira ngo ibi ngibi mpaye nkora ndiyagiriza neza kuko ntarimo. Ariko iyo wabaye icyaremwe gisha uzawuguruka umutima. Hari ijambo mwene data yavuze kiriki, aravuga ngo hari abantu ngo azabona ngo bavuga ukuri, baza bavuga ngo bavugira Imana ukuri, yabavuze. Ni ukuvuga ngo tugomba gushira ikintu cyose kiturimo tukagishira ku mugaragaro tugakira. Nimba wiba, nimba uhehe tusambana, ukabireka, nimba uroga ukareka kuroga, ukabyihorera. Ibyo ukora byose warangiza ukiyeza ugahindukira. Tuvange ngo uje mu Mana, ukuguru kumwe ngo kujemo, ukundi ngo kuje hanze. Umuntu yobaka kinapote yamara akavuga ngo aranezeza Imana. Imana ni yera kandi natwe dukwiriye kuba abera. Lwalwani ngayubaka ko nyumba yanitanagwa he. Lwalwani ngayubaka ko nyumba yanitanagwa he. Lwalwani ngayubaka ko nyumba yanitanagwa he. Lwalwani we ngayubaka ko nyumba yani. Imana ni yera kandi natwe dukwiriye kwera kugira ngo tuzabone Imana. Iyo umuntu ari muri Kristo aba ari icyaremwe gisha. Natwe dukwiriye kuba basha tukiyezaho imyanda yose, tugatungana, tukabona guhinguka imbere y'amaso y'Imana, kandi tugahinguka imbere y'amaso y'Imana natwe ubwacu turabe. Hari umugabo, ngiye kuvuga abagabo babiri gusa nindangiza nishaye. Abagabo babiri bagaragaje kwera imbere y'amaso y'Imana. Imana irabishimira, iravuga ngo aba n'abagabo. Imana takindi kintu gusa Imana itinya. Imana ngo itinya abantu bera, abantu biyeza, abantu bagwanira kwera imbere y'amaso y'Imana. Haba niyo wo kwiterera ugasimbuka, ariko ukazusimbuka utera. Imana itariki kureba ngo isangurere, Imana izikurekeraho, yamarika kurekera mu bantu ukanezeza abantu. Ariko iyo yicecekeye, ariko iyo wanejeje Imana, Imana izikuzamura ngo ikakwicarikanya hamwe ngo nibikoma ngo. Niyo miterere y'Imana. Aba bose bashaka kumenyekana babinyujije mu mbaraga zabo ngo bariko barubaka amazina. Nta mazina abantu bazubaka ku bwabo, ariko badaciye mu mbaraga z'Imana. Ndabakurira inzira ku murimo. Twarataramye muri Rwerera, tugatarama muri Rwerera, tugasirimba muri Rwerera, tugapfukama muri Rwerera, tugasirimba muri Rwerera, tukaze dutuka mu matara, tugasirimba guca muri Rwerera, tugasirimba muri Rwerera. Noneho icyo gihe twari batoya cyane. Noneho timu zari ziturenze zituruta, ndetse zimwe zarimwo bakuru bacu. Noneho tugashakisha kugira ngo tubinjiremo ngo dusume natwe kuko bari bafitega imbaraga zikomeye. Noneho natwe tugashaka ngaho twojana nabo. Noneho akavuga ntibemere, tukabona nta kintu na kimwe cyo tuma dusa ngaho tugaragaje ngaho tutariho, ngo duse natwe n'abantu tugashaka kwigira nk'abantu ngaho natwe bo twegera tugasa nk'abantu natwe tukazoshaka ngo kwisumbukuruza. Turavuga ngo ibi ngibi ntabyo. Aba bacu baraturenze,
aba bacu ni bakuru. Reka twama tugira uko turatibuka, twama tugenda turatibuka muri Rwerera, turatibuka ngo turangiza maze turahamagara. Twama duhamagara turahamagara Imana yo mwijuru. Imana kandi 94 Imana iratwambika. Imana ngimara kutwambika neza twahagarara gutya twataramira Imana. Abacu baza basigara bavuga bakavuga ngo mureke turebe banyanaka akagira tujana. Hariho akazi gahari, ariko kandi tidusiga banyanaka bagomba kuza tukajana tukaja gukora n'imirimo. Dusanga imbaraga z'Imana kuzibona no kuzibamwo, imbaraga z'Imana no kuzishakisha, kandi ukazishakisha wiyejeje ukiyeza. Abantu bari mu gushaka nko gusimba bakagira ngo bovuga uko Imana, bagashaka nkaho bovugira Imana mu gihe tuwovugira Imana mu gihe kandi tuwovuga Imana itavuze. Uri mukubona abantu bahaye bakamza ukabona barashaka nko kuvuga. Manura umuriro, manura pressure, witonda ushaka Imana. Imana ivuga, Imana ikuvugire. Nanezerewe, Imana ishimwe ko twabonanye. Nanezerewe, Imana ishimwe. Lepes agreva loma tangura. Mana data, Mana urakomeye. Nitumara kugerayo habeyo kuramukanya. Nuzi misaya tuti uraho wamufunziwe, uraho kukokanisha. Ngicaye muke nanesheje wa mugome. Lelelelelelele yesaza na makamba. Aya dutambise ku mutwe ndetse no ku birenge. Zakayo ngo yari umutoza kode. Zakayo ngo yari umutoza kode. Turagiye tugeze kuri kipengere cya kabiri kugira ngo dutange umwana. Loke salamari. Yari umutoza kodi kandi ngo yari yarambuye abantu ngo abakorera igitangaza, ngo yari umugabitanyi w'igitangaza ngo akambura abantu. None ngo agaturera ya ari umwambuzi wo kwambura abantu, akarenganya, akarya imanza z'abandi ngo akazubika, ariko ngo akabashaka mu inyungu ngo ararenganya. Umunsi umwe ngo abura amahoro, ngo aravuga ngo naje, ngo yumva amakuru ngo kuko Yesu ngo acaho ngo hayatambuka. Aravuga ngo naje, ngo yumva hagati muri wiwe ngo mu buzima bwe ngo yumva noneho ngo ashaka kureba ngo Yesu. Aravuga ngo ese nobona Yesu gute? Noneho ngo agaragaza ngo gusuma agakamza akagira ngo yomubone, ariko noneho ngo ndamubone. Ngo yagira guta ngo yari mu bantu benshi, aza gukora ijambo rimwe ngo rikome, ngo arirukanka ngo aje imbere, ngo amara gushika ngo yurira igiti. Ngo amaze ngo kurira igiti Yesu ngo araza. Yesu yari afite misiyo, yazaga agenda afite misiyo, kandi misiyo Yesu yari igitangaza. Yazaga agenda mu bantu bene bangaba barunanirana, bananiranye. Yesu yahagera gusa yagira guca yavuga ijambo, abantu bagakira ngo bamwe bamukurikiriye kurya, ngo bagatangira kwivovota, ngo bakavuga ngo yataye program. Ariko Yesu yabaga afite gahunda. Zozo uja gutarama, uje mu gitaramo ufite gahunda, tukazugenda gusa turangiza gahunda gusa. Mari gravite. Yesu ngo ageze ngo hari ijambo ngo yavuze ngo ararama gutya, ngo aramuhamagara ngo Zakayo, aramubwira ngo wururuka aho hantu, ngo wururuke, ngo uyu munsi ngo ndarara iwawe. Ngo abivuze gutyo ngo bari kumwe nawe ngo batangira gukomproninga, baravuga ngo si umuntu ko tumuzi y'ibyaha, none ni gute tworara ibintu. Yesu ngo baragenda ngo bahageze, ijambo ngo rya mbere ngo Zakayo yaravuze ngo abantu bose ngo buri muntu ndagenda ngarura ibintu bye. Aravuga ngo abo nambuye ngo ndabaheza umugabane wanje wa kabiri, ndabakubira ndabaheza umugabane wanje wa kabiri kubyo nabambuye. Agenda haye akuba, akazagenda kuba ibintu yagiye yambura abantu, kuko umutima wiwe wari wakiriye Yesu. Ahita avuga ibintu byasubiye kuba kwigisha wenyine, araziyemerera aravuga ngo abo nambuye ndagenda mbagarurira ibintu zabo nabambuye, kandi zoza nkuba kuko nagize gute, kuko nabonye Imana.
urimo gusanga mu ntakama ahirira agatura ari ngo wewe tagira ubwenge mu itorero ntagira gahunda ukamusanga ntaza avugirwamo ngiwe ngo ni igitangaza ukamusanga ariko ndababwiza ukuri bene data tutarabaza ngo tube isaremwe gisha muri Kristo ibyo turi ko dukora tibiremerwa n'Imana tahandi tuzabera abagabo ukuye kwihana no kwiyeza tukababasha muri Kristo tukabona uburyo tugira gutaha tukabona uburyo Imana data ituzamura. Yobu yaravuze ngo njewe ngiye kuvuga gusa ijambo ry'umutwe ni ijambo ry'umutwe ikirindi cy'ijambo mu gitabo cya Yobu ikirindi cy'ijambo kirindi cy'ijambo kirindi ni cyakindi ikirindi ni kijya turuzi ko abantu twega umupanga uzugira ikirindi kijya bazabafata ikirindi cy'ijambo ikirindi Yobu ariko yo ikirindi cy'ijambo ariko yo kwera uzugira ngo utera ndababwira utera tahandi uzogenda muri urukurikirane muri urungano muzirane hamasinyare mudakijijwe mutarabona Imana mutaciye bugufi muzogera kwirembo umugabo ngo yagiye ngo adafite urwandiko ngo aragenda ngo ashe kugera ngo kwirembo ryinshi ngo bamubaza urwandiko rw'agatanga kambere ngo Yesu akasanga atarufite baramubwira ngo tuboce subira inyuma tabwenge ngo ndarwandiko bamubaza urwandiko rw'agatanga kambere ngo asanga atarufite baramubwira ngo stop hano ndi wohanye. Abantu bose bari mu gushaka kwitumza tiwovuga Imana itavuze cha hasi usenge ngabandi wature umeninda ibintu birimo ubiturite numara ubasha guhinduka imbere y'amaso y'Imana ndakubwiza ukuri utabikoze uziruka wahagira ubwo bukengere abandi bitunganyije bandi bishiye neza base baguce ura ijambo ngo yarababwiye ngo ndabizi neza ururuhu rwanje ngo ninumara kubora yaravuze ngo ndabizi nta kibazo mfitanye n'umuntu nta muntu naririye nabi sindi umunyendambi bajya bagira indambi Yobu yaravuze ngo je sindi umunyendambi narakamiranije nkamira abakene tawe narajije hanze ngo arari inyuma y'urugo abo bose narabapangiye narabarebeye none ni gute mushobora kumpamya ngo nakoze icyaha harababwira ngo ndipima ndishira ku kilo ngwaje ku kilo ngo ikiro ngo arireba ngo ariyumva aravuga ngo uyu mubiri wanje ngo numara kubora ukavunguka ngo nzarebesha amaso yanjaya zoreba Imana atari amaso yundi uzugira ngo uzobonera Imana murinde si muri nyoko sino muri so sindi wanyu sino hanze bo gufasha mu buzima bw'abantu ariko bwishu amadolari asohoka shaka kwera kw'Imana ibi tubabwira sitera goba sina magambo yo gukambya ndababwiza ukuri ushaka kugira yaja yumva ijambo ry'Imana yamara agaca bugufi umwana utumva azayisha inyoni itaribwa nuzoza uca ijambo ry'Imana ugahirika ukaricaho ibyo ngibyo mu ijambo ry'Imana ntabyose mu ijambo ry'Imana nzi guca bugufi ugashaka Imana mu maso y'Imana iyo umuntu ari muri Kristo aba ari icyaremwe kimeze gute aba ari icyaremwe yaravuze ngo ndabizi uyu mubiri nuvunguka nzabona Imana n'amaso yaje atari amaso y'umuntu niko yababwiye baratangara ngo hariho bamwe bari baje bishuti ngo bahagize kabiri ngo bakabanza bakamufasha kurira ngo bunamuka bakamubwira ngo neza ko turabona utari mu murongo akababwira ngo pardon za nshuti muzamujana uzumenya ko ziri mu murongo cyangwa zitari mu murongo zizokugariza ariko mutari ko mujana cyangwa zikwaraza uzumenya inshuti mujana izarizo lwani gayubakako lwani nyumba yani tanagwae datarurema ukangengere
gira nani n'ingabire mu murimo gwawe datarurema ugangegere gira nani n'ingabire mu murimo gwawe datarurema ugangegere gira nani n'ingabire mu murimo gwawe umurimo gwawe tatarurema we ugangegere nananingabere mu murimo gwawe tatarurema ugangegere nananingabere mu murimo gwawe tatarurema we ugangegere nananingabere mu murimo gwawe ngiye kuvuga amagambo abiri muhagaze ndarangije timurambirwe bene data ndababwira gusa ndavuga Timasi umwami ngo ahagarara ngo kunkike ngo afite Timasi ngo ahamagara Musa aramubwira ngo Musa we aramubwira ngo se uruziki aramubwira ngo mfite Timasi ngo ahagaze kunkike ngo aramubwira ngo se Mose we ngo se urabona iki ngo aravuga ngo ndabona Timasi aramubwira ngo zoshira Timasi ngo hagati mu bwoko bwanje zobashiramo Timasi muzi Timasi n'imbinyu za rukuta murayizi imbinyu za rukuta Timasi n'imbinyu za rukuta murayizi imbinyu za rukuta ni yayindi baza bakubita ku gikuta bakareba amazi bakareba uko ameze kajya baza bakita ngo n'imbinyu za rukuta inivo imbinyu za rukuta ndababwiza ukuri turimwo Timasi nutitunganya ngo wishire ku murongo ukwiriye bazogukubitaho imbinyu za rukuta bazogukubitaho Timasi izerekana aho uhagaze neza tuzinjira mu ijuru mu buryo busa naho butunguye cyangwa ngo winjire ikibandi murimwo Timasi y'Imana iri kwirabakurikira ikamenya aho murayi ikamenya naho muzutse ijambo ry'Imana rituganze gumaonga n'ubundi pastor tumaze kuvugana twongera iminota mike y'igitaramo reka sai pastor Michel nawe atambuke avuge ijambo rimurimo noneho n'ubundi murata mudufasha mudusengeshe ku wa kabiri ndiyegereza Eric kuva na Norvège na zamura akaboko nimba kiriya uzatubera umushitsi namwe sister wacu twakwishimiye ngaho nitumara twamadutura minota kingaje mwari murinzega ngo tuzamura amaboko turimo Timasi azasenya atitaye ngo amabirika ageze hejuru cyangwa amabirika ari hasi turimo Timasi tumia akili yako vizuri na ujue linalokupasa shetani anakutamani simama jipange sawa sawa ya gutera za Haleluya 22 nimara nica 22 nimara nica ndashimye ko tubanye na bene data ruboneka Pastor Alexis bene data Kiriki umuvuga butumwa jewe nibwo bwa mbere na Nyamushushi nabyicaza Imana ihabwe icubahiro President Gatore Imana ishimwe kado bimeze gute pa Imana ishimwe rero inshuti n'abavandimwe mwese kuba twabonanye Imana ishimwe reka ntere za Haleluya kuko amasaha yagiye nuko turamukanye muri za Haleluya tumara tuzinira Imana dutaye yeme mureke ubwo Imana itwemereye ibizuma bigakunda mureke gatuzini navuye igisenyi nzamba niruka inja Nyamata ndagaruka ndavuga ngo ndatarama
nabonye afishi none igitaramo twazanye n'amakeshi uku nari naje niteguye gusirimbira cyane none gatusirimbe cyane haleluya 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 navuye ku matelefone tugakubita abazimu n'abadayi rubone ngwino pa ngwino beking zibaye zingahe zine